ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯂꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯂꯛꯁꯃꯟ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯑꯆꯥꯔꯌꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯒꯁꯠ 16 ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯣꯡꯗ ꯈꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯅꯔꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Security Force ngarang Churachandpur District ke manung chanba bonglon amade El Fainom Village da kuki lalhauba singna sajil lamba bangka ani thugai khre amade Paris Olympic da saruk yaruba hockey sanare Nilakanta Sarmanasu bronze medal fanglaki bagalanana Manipur ke mai pura pangamba sanare ama oibangam khre Kuramjari ISCOM News ki Manipuri pau miyang tabiri bapumna makpo taram noksari haujik mapung oiba pau sing pizari Lanjennari ba miyoi singi awaba tare khangle athuba matamda Manipura santi hanjillaknaba mahakki angamba thakta hotnagani relief game sing da lairiba internally displaced person IDP singna saba thakpagi matangda lairiba phivam asi karam tawri yenglei makoina camp mafam sing da lairingai nungaina hingba yanaba hotnagani haina Manipur ki governor Lakshman Prasad Acharyana thajaba pikhrei Manipur ki governor Lakshman Prasad Acharyana Manipur da thokliba tha manga helaklaba irang asige oiri phibam yangsinnaba Churachandpur da ayuk chatluba khongchat ama halakpada ngasi nungthil pung ama makhairom tabada irang asida lanjennaraktuna All Bisnupur DC office building da sangjapam loriba IDP singa unakhi IDP singa unaba aduda Manipur lenga ke additional secretary Sinam Pritam IGP Nisit Kumar Ujwal DC Bisnupur Lauremba Bikram SP Bisnupur ke SS Ravi Kumar su saruk yakhi IDP angang singda governor na sana thaknaba asapot sing amade boy kolom sing su yanthokhi amade IDP singna lairiba ka singda changduna hauzik lairiba mawong matau kari kamdauna lairibano haibena chingba singe phibam singsu yangsinki thoram aduda IDP singna makhoigi mafam singda laibana Mafam sida laibada wakal thoktaba awat apa ngaktana thanba maramna makoi gi maramdam mayumda hallaga hanagi punsi mahingda jati bi jati naidana nungsi sanana ingna chikna hingminaba adu pami madu hanjilhan biyo haina governor da thamoi sokna phongdokhi IDP mahairoi singnasu makoina ka amada nupa nupi kaya punna leminabana privacy ngakpa ngamdabagi awaba kaya mayoknari lairik tamlinglabasu lairik leiba ngamdaba lairik papham khangdaba kaya amasu thokli laingaki maikedi ki makoida piba yaba mateng pire haina hairagasu lupa lising amamam tha marikhak mateng pirakhiba adu natana atopa mateng amata phangdri theory ga practical ga khetnabagum khetnari maram asina makoibu ningthina lairik tamba phanghannaba masa masagi mayumda hanjilan biyo haiki loinana IDP singi apamba sing yawba memorandum masu governor da pisinki lairiba khudingmak masa masagi hanage yum singda athuba matamna nungaina leiba yanabasu mahaki maikaidagi angamba thakta kanna hotnagani haina Manipur ki governor Lakshman Prasad Acharyana thajaba pikhi Manipur British singi makhutage maning makha tamna ba hotnabada thawai kat khraba lamdam asigi athauba singbo ningsingba numit thauram August 12 amade Indiana maning makha tamkhiba numit August 15 numit na lakpage mangoinana ngase Manipur Chief Minister N Biren Singna luchingduna Kanglagi nongchup thongda sit sengbagi thabak chathakhrei masigi manungchana N Biren masana nongchup thongda khiliba maidingu narasingage mitam sengdokpagi thabaksu chathakhi Security Force ngarang Churachandpur District ke manung chanba bonglon amade El Fainom Village da thiba humbagi sathaki ba thabak amada
अयाबा यावदना साजिलंबा बंकर अनि थुगाइख्रे हाइदि नाकलमदा मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोल अमदा लमदम असिदा अकी अखंग बोहनबा अमदे लमदम असिदा इंग तप्पा हंजिल हन्नबा होटनबदा आर्मी अमदे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अनिना बुंगलोंदा सारंबा कुकी मिलिटेंट सिंगी बंकर माइपाकना थुगाइख्रे हाइना इरकले तोंगी साफनबा अमदे इंग तप्पा हंजिल हन्नबा एकुई खुदिंगमकना सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा कोऑपरेशन पिमिनसे हाइना पलकले नाकलमरमदना थासगी तरहदा सिक्योरिटी फोर्स ता इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 67 गे तोइदेम तुरेल मपानदा लेबा खेंगथोंग खोलदगी ब्राउन सुगर नि चिंगनाबा पोलम सिंग सापोन केप कुंदा यावरंबा थेंगलखिबगा लोइनना डिटोनेटर सामा लोइनना मीटर मंगा सांगबा वायर अमगसु टेक्ता कायदना लौथोखरे हाइदे मीडिया सिंह खरदा अमदे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खरदा यावना रखिबा पाव अमगी मतुंग इना साइकोल एसगे एमएलए ओरंबा यामथोंग हाउकिप के लोइनबे जारुबला हाउकिप लाइखिदबगी मतंगदा बॉम्ब पखाइबदा लाइखिद्रे हारिबा थौदोक अदुगी मतंगदा पुलिसना थिजिनबगी थबक सथरी हौजिक फावदा थिजिनबदगी फंगबा रिपोर्ट अमगे मतुंग इना इकौ मुलाम विलेज दा एक्स एमएलए असिगे युमगा थंगनाबा मफम अमदा फता हौदे मई थारुबदा करिगुम्बा पोसक अमा पोखाइरकपदगी सोकपदगी लेखिदबा ओइरमगनी थाजनरी हाइरिबा मफम असि हाना अतोपना लेनरंबा मफमनि हंदक्ता मफम अदु थादोक्तुना चटखिबदगी हांगदुना लेरकपनी हौजिक मखाताना पुलिस की माइकैदगी कुपना थिजिनबगी थबक सथरी लेखिद्रबी सरुबला हाउकिफ कांगलुप अनिगी मरक्ता थोकलिबा इरांग असि थोकत्रिङै ममांगदगी हौना इकौ मुलामदा लेरकलबी मियोय अमनि मरम असिना कनागुम्बा अमतना हौजिक थोकलिबा इरांग असिगा थोकलिबा थौदोक असिगा मरी लेना हन्नबा होटनबिगनु लोइनना सिंथोक ओइदबा वाफम कया संदोकपा लेपियो हाइना मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा वारोल अमदा मियामदा अपील तौरकले इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हौदोकिबा आजादी का अमृत महोत्सव की थौरंग मरी लेना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मित्यंग मखादा 73 सुबह इंडिपेंडेंस डे गसु मरी लेना नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस जिरीबाम यूनिट के वॉलंटियर सिंह अमदे जिरी कॉलेज के महिरोय सिंहना हर घर तिरंगा हाइबा कैंपेन की मनुंग जना बाइक रैली अमा चटख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के देसी कृष्ण कुमार यावना वासक लौमिनरबा मतुंगदा जिरीबाम गे बाबूपरादा लेबा देसी बंगलोदगे देसीना बाइक रैली अदुलम थाखी रैली अदुना चंद्रपुर लमखाई कमरंगा सरोक अतिंगबी फाउदुना चटलगा सामुपुनबी कैथेलदा लोइसिनखी बाइक की रैली अदुदा सरुक याखिबा एनएसएस यूनिट जिरी कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर अक्रम राधेश्याम सिंहना हाइकिबदा ngasiगी तिरंगा रैली असी पांथोकपगी मरोइबा पांदमदे हौगलकलिबा नहारोल सिंह अमदे महिरोय सिंहदा इंडियाना मनिंग मखा तमलखिबा निमित अगस्त 15 गे नुंगाइबा महाव अदु फंगनबा अमदे लेबक निंगबगे वाखल सागनहनबगीदमक्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबामना सिनमनी हाइना फोंदोखी एनएसएस यूनिट जिरी कॉलेज की वॉलंटियर सिंह अमदी छात्र छात्री सिंहना 73 सुबह इंडिपेंडेंस डे का मरी इंडिया की इंडिपेंडेंस डे का मरी लेना ngasi तिरंगा रैली मा पांथोकजरी हारिबा तिरंगा रैली सि पांथोकबी मरोबा पांदमदी नहारोन सिंह छात्र छात्री सिंह मरोइना यूथ सिंह असि इंडिया की इंडिपेंडेंस की नुंगाइबा महावदु फंगनबा अमदी लोना लोना पेट्रोटिज्म की वखालोन सागनबगीदमक्ता सिनबा रैलीनी हर तिरंगा हारिबा इंडिया की पांथोकलिबा तिरंगा कैंपेन अदुगा मरी लेना ngasi की रैली सि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबामना सिनबनी लोना लोना जिसे जिरीबामना ngasi रैली सि लमथाबिरकपन अमरमदा लेबाक पुंबदा चथरिबा हरगर तिरंगा कैंपेन सिगे मनुंगसना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ससु डिस्ट्रिक्ट असिगे डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमारना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड दा उजारा सिंह थादुना हरगर तिरंगा कैंपेन ngarang हौदोखिबगे मखा चथरकपा ओइना ngasisu जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड दा सोशल सर्विस के थबक सथख्रे जिरी कैथेल फंबी इमा सिंह अमदे जिरी कॉलेज के स्टूडेंट्स के बाइक रैली अमा जिरी थोंगदगे गुलाब थोल फावगे सिंधुना हर घर तिरंगा कैंपेन चथकी अमदे तिरंगा वासक सुलौखी कैंपेन असिदा एडीसी जिरीबाम अमदे अतै डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंहसु सरुक याखी
हर घर तिरंगा कैंपेन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सरुगम ओइनंगसी पोरमपाता लेबा स्टार स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स तगे हौरगा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स फाउबा तिरंगा यात्रा अमा चटख्रे हारिबा रैली अदुदा डीसी खुमनथेम दाइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर मदे स्टाफ सिंह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह सरुक याकी तुंगदा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता मिफम अमा पांगथोखिबगा लोइनेना तिरंगा वासकसु लौखि हारि डिस्ट्रिक्ट असि की मखादा लेबा महाइसंग कयादसु तिरंगा प्लेस लौखी ngasi thoram aduda mari lenana panchayat bhavan da district administration amade manipur state rural livelihood mission ga khosamnaduna imphal east district ke manungda leba self help group singna tongan ba potlam sing hangba stall singda potchai utuna tiranga mela amasu pangthoki loisilakpada tiranga canvas pangthokpaga loinana tiranga signature campaign su pangthoki thoram aduda ks daina devi Deputy Commissioner Imphal East District na haikibada district asigi manungda leba miyoy khudingmak senior citizens singda August 15 India na maning makhatam kibanimit Independence Day celebration 2024 ga mari lenana mangjauna na yaipa pausel speaki BJP lamlai mandal sinuna nongada kamengda leba purai romba laifamda hargar tiranga thoramga mari lenana social service pangthokhrei thoram aduda lamlai kendra ge MLA KS ibomsa yauna BJP lamlai mandal ge thomi sing saruk yakhi thoramga mari lenana lamlai SC ge MLA KS ibomsa na phungdokibada hargar tiranga thoramgi sarugama oina August 13 amadi 12 da lamtu sengba August 13 da na athauba singi nimit thoram pangthokpa August 13 dege yumthong khudingda machu ahumgi piral singkhat kadabani Prime Minister Narendra Modi na kumza lising ani ni futaret phawbagi manungda India bo chawkhat palebak ama oina na ba pandamda jangsil lakli ba thabakta ikhoi punna saru yaminasi hainasu phongdokhi BJP lamlai mandana silaga ngasi purai romba laifam len nongada kamengi saida social service ki thabam pangthoi bisi koigi Prime Minister Shri Narendra Modi na lusingba government siki har ghar tiranga haiba sahi kudingi pangthokpa dungba program dugi manungsanani handaki program gi oina August ki tang 13 sung trai thuisina koi cleanliness drive chathaba aduga tang 13 sina Manipur gi oina di Patriots Day athawasi ningsing thorum pangthokpa aduga tang 13 dana yumthong kuding makta national flag thetpa aduga tang 13 dana Independence Day koi pangthokpa sumaina sigi program sigi manung sanani Malomdagi konthak jamtaba lambi asi hapta amagi manungda semna bathabak paikhalaktrabadi JCB na lambi tokhairaga lambi pumthing thingbagi khongjang sangsillaklagani haina Youth Welfare Club Malomgi General Secretary Laisram Raman na phongdoraklei ofama singasi Malom Hawairau Maira Paibi amadi Malom Youth Welfare Club na sinduna Hawairau Malom maning laikai da pangthokiba pawgi mifam amada phongdokibani mahakna makataraduna hai railway station asi sanabagi damak lambi asida chatlibasi maite construction amadi RK Infra Company ani asini railway manager ga so hakthengna wari sanabada railway station sanabagi damak nung trip lising nifunipal amadi laibak lak ani lising kunipal trip asi darkar lai masi thana bahotna bada malom natana lambi leitabana adumak lambi asida chatli mamangda kayarak hanna lambi semnaba mari lenabasingda taksin khrabasu thawoidana adumak laithokle lambi thengna bahotna rabasu lambi asida school college chatphamgi lambi oibana mahairoi singda ayat papi bana maram oiraga koina lambi thingba ngamde adubo lambi asi aduki matik phatsil laktrabanina lambi thingbagi khongjang asi sangsin nanaba sem sare hana akan bawa fam thamlagle koina ngasi malom tu kondojum tabal IVR road se nungai tana le ko ji kuire masigi matang na ko je meeting yam togre local emile tanare club me am tanare ade even railway gi official me am tanare sida mainly ko gi kano ani company ni chali maitai construction haibamga RK Infra haibamga maitai construction na bal single thabani mana bal single thaga do buji fogda moi railway gi official na hairakpada 48000 haibra 10 saka je 48000 thaga do aduga kano na ko gi miti ko gi lebak se
लेबाक्सिना 2,28,000 ट्रिप्स थागदबा हारिबा कनोसे थाबा मतमदा मालोमजे नतना चपिना मफम लेतबा अद अतोप मफम चपियो कोन इमाइबे म्यामजे पुल्लगा याम हाइजरो रे दुबु यादे सिने ख्वाइदि नपोयबा मोइदजु बेनिफिट होयबा आइदि नक्सलमनिना एक्सपेंडिचर खरा आइदि खरा हंदबा आइतारे अदना सी लंबिजे अदुम लौबा अदना खोइना फनाव तिंगजु खनागे तोबो यावरे अदगी वाना बेरिकेड सारगा कोगी स्टॉप पेज सारगा तोबो यावरे अदु उपाय केमत लेते अदना तोबो याबा तौरे गवर्नमेंट ताबिद्रे अदगी हायर अथॉरिटी म्याम जम ताबिद्रे नकलमरमदा पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा मालोम हवाईरौदगे खुंदोंमम ओंबी मंगलेम्बिना हाई लंबी यादबा असिगा मरी लेनना नौरिया पाखंग लाकपगे एमएलए सोराइसम केबीगा सो हक्तेंगना उनादुना वरी सनाबदा वर्क प्रोग्राम हबख्रे सेमलगनि हाइना थाजबसु पिरकलबसु ngasi phawba thabakta onthok piraktri lambi asi yade khangna railway station semnanaba achauba chaki tara taranithoi panba gari mayam thauri amadi ising puba gari achauba singsu thaujilli masina nong churakpa matamda lambi ising thumba कंगलगना उफुलना लंबी असि थल्ली माहिरुई सिंगे सथोक ससिन तौबदि यामना खुदोंग चादबा मायोकनरे मरमदुना लेंगाकना हप्ता अमगे मनुंगदा लंबी असि सेमनना बथबक पाइखटकदबनि नत्रबदि लंबी थिंगबा यावना अकन मखोंजंग कया संसिलगनि हाइना मखाताना फोंदोखी हौरेबी मखालेकाय हाई मद्रासादा नौना लाकबा हेडमास्टरदा हाना लेरंबी हेडमिसेसना चार्ज अमदी मथौ ताबा डॉक्यूमेंट सिंग अमता सिनदबा हाबसी यामना लेबक मचा तादबा महिरोई सिंगे खंदबनी अथुबा मतमदा मरी लेनब डिपार्टमेंट ना मियंग संबिदुना महिरोई सिंगे पुंसी कल्लो हाइना ऑल मणिपुर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AMDSO मणिपुर की प्रेसिडेंट मोहम्मद जाहिद खान ना फोंदोरकले वफम सिंगसी AMDSO की प्रेसिडेंट ना लुचिंग टीम अमना मणिपुर लेरिबा स्कूल सिंगदा इंस्पेक्शन सतुना यंगसुनबगे सरुगमो इनंगसी लिलोंग हौरेबी मखालेकाय दलेबा हौरेबी मखालेकाय हाई मद्रासागे फिबम यंगसलदुना फोंदोकिबनी महाकना हाई महिलोइसंग सिंग फगतनबा लेंगा की फजरबा मिशन कया लेरबसु स्कूल असिगे ओइरिबा फिबम असिदी सलाक सारे स्कूल असिगे इंफ्रास्ट्रक्चर असी असुकी मतिक फिबम सोकले यंगोन संगोलगा पांखक ओइरे लेंगा की मरी लेना एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर ना यंगसिनबिदुना महिलोइसंग असिबो फगत हनबिदुना तुंगी युम्बिरेल ओइरकदौरिबा महिलोइसिंगदा अफबा महिमसिंग तंबा फंगहनबियु हाइकी All Manipur Democratic Student Organization AMDSO higher organization sinangasi ikoi auri bi makhali kai high madrasa sida right laksabani aduda school sida oiriba infrastructure gi level ase ajaba laiba ki oiba mission leiraga school sida infrastructure se aduki mati koi gi yenbi yen loifam san loifam oina leibase ikoi yamna nungaijade organization asina aka yamna nungaidaba pen phongdoi aduna mari lainaba authority mari lainaba education department ga mari lainaba department sing da amadi authority sing da request taujari infrastructure fagat ans 24 gi July gi tang tara ne thode government order thokun tara manga dai mahun sra sajpu ne anna sajpu bude hoji foda head mistress hana mama ne lare me head mistress sing asi foda saj sing sai na asi hodi school se lagte aina monda 100 times committee gi site gi magi na namari mata sangi site gi su paupire do ngasi bhawa hoji school se lagte school se run to bungam dan til tangani agasi tangani fo laiki rimom bo function su pai star room da lairaga star room ga staff sing ta na ngang sing class se dum tathaki adu exam ha valley exam se agasi tangma de hawdum maram morga gon exam na madu problem awa bhamu ki school sra lairiba satra masing kaya no the school details kari no angang sing details kari kai to khamu ngam de achana thangho ni student organization tangani de laki organization sing so hai bo pham se dum organization so hai re agi wai bo hoji charge launa dan lai adu ga i pham laite plus angang sing work to ngamde ti mai ja hanye tanja se student organization singna moi committee ga mi ga plus hane he message se pau phang na ga kyara mo hoi sanna matun do pilot ba mali mo khoda he message se na kari pre to mali organization sing matin pang to mali ado organization Chief Minister's Economic Revival Mission की मखादा Department of Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur anina खुसमनदुना ngasi tronglaubi awang lekaida vermi compost की matangda नोमगी ओबे training program ama pangthokre हारिबा training program asi village volunteer force welfare managing committee tronglaubi na sinduna pangthokibani training aduda tronglaubi ki nupi nupa punna mioi humbudrani palna saru yakhi लेखिद्रबा अथ
अथौबा थिंगोम रॉकी की जही की कुमोन फिरोई थौरम पांगथोकपदा मतेंग ओइनबा हाइदुना कंगलाइपाक न्यूज तेंगबांग लोब के NTL गे माइकैदगे लुपा लिसिंग निफु रॉकी की अपोकपदा खुसनखरै कुंबी लेरक अचौबा लाइसंग लेकाई लंपाक की कम्युनिटी हॉल दा हांगदुना लेरिबा रिलीफ कैंप असिदा सैदांगदुना लेरिबा तोरबुंग बाजार ममांग लेकाइदगे थिंगोम तोंबा जही यांखै मंगा अमदे थिंगोम ओंबी सपना देवी जही निपुनिपाल अनि के मचानुपा अहल लेखिद्रबा अथौबा थिंगोम रॉकी के जही के कुमोन फिरोई थौरम पांगथोकपदा मतेंग ओइनबा हाइदुना के NTL गे सनफम असे रिलीफ कैंप असिगे कमिटी के अचौबा थौदांग लौरिबा इनाउबा अंगोम अमदे लेखिद्रबा अथौबा थिंगोम रॉकी के अपोकपे थिंगोम ओंबी सपना देवी के मफमदा खुसनखरै तेंगबांगबा असिगा मरी लेनना लेखिद्रबा अथौबा थिंगोम रॉकी के अपोकपे थिंगोम ओंबी सपना से ब्लड कैंसर पेशेंट नि लेखिद्रबा अथौबा थिंगोम रॉकी के जही के कुमोन फिरोई थौरम पांगथोकनबा होटनरिबा अमदे इमुंग मनुंगी अवाबा सिगिदमक मियांगमना अंगम मतेंग पांगबियो हाइनसु के NTL के माइकैदगे मियामगी मफमदा पुकनिंग सिंगसिलकले लोइनना तेंगबांग खोंसत अदुदा सरुक याखिबा के NTL की प्रेसिडेंट तखेलंबम बोबी वाइस प्रेसिडेंट अरामबम बेदना लैमा जनरल सेक्रेटरी साइखोम अबो मैतै फाइनेंस सेक्रेटरी तखेलंबम सनातंबी अमदे के NTL के मरु एबा थौमी सिंग सरुक याखी बनबा याय थिंगोम रॉकी ममांग सहीगी दिसंबर मरीदा तेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट के मफम अमदा कुकिला लौबसिंगना मखुत चल्लबा मतुंगदा पुन्ना मियोय तरहुमदोय हातखिबा थौदोक अदुदा महाक्सु यावखिबनी की इमुंगदा महाकी दमकता कोई कुमोन फिरोड पांथोकपा ngamnabidamakta अखोइना ngamjaba kanglaipak news tembaluk की मेंबर सिंग अमदी मियामना पांगबिरकपा मतेंग लुपा लिसिंग निफुगी मतेंग अदो अखोइ पांगबा लाक्सबनी मसिगी दमकता पुनमकपुजु थागत फोंदोकसरी अदो मखातानसु मियामना अंगम मतेंग पांगबिउ लेगिद्रबा इनाओसिगी दमकता हाइदुना खोंजरी लायेंगनी नक आई लाग लायेंगनी को ममा हाइरामि जी चालू लेथबनी उपाय लेथि अनाबा खुदी कनादा हाइउनी याते हाइबम लेथि मैसांसे पुबा नमदे आई कोई यावारेबा कोई इसागी सहीगी फिरोजु कुशलक्तरे अदो हायम लाई कनी करमजु पांथोनिगे अदो मयाम मतेंग अत उपाय लेते मयाम अंगा खना मतेंग तौबी इसागी फिरोजि नंगनबा एयरपोर्ट रोड घरीदलेबा किड्स फाउंडेशन दा वन लव वन हार्ट वन मणिपुर दा युमफम ओइदुना कल्चरल अमदे लिटरली मीट की थौरम पांगथोखरे माहिरोइ सिंगना तोंगान तोंगानबा नाट की फिजोल सेतुना सरुक याखी मणिपुर दा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगना अमत्ता ओइना नुंसी सानना लेमिनेबगी वखलोलदा युमफम ओइदुना माहिरोइ सिंगना परफॉर्मेंस पीदुना सांगदमनाखी मतम सांगना लेबा खुनाई की थबक थौगाई कया माइरुंग यादुना लाकपी इमा मंगोलना चलिबे था सिगी मापंदा मसागे मयुम लेवा लंबी सोरखाइबम लेकाइदा मसागे अनाबा अमन मरम ओइरगा लेखिद्रबी इमा मंगोल निपी खुनाई मैरा पाइबी गी लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ओइरमखी अमसों पोइरे लेमरोन मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर के एडवाइजर सु ओइरमखी महाकना लेखिदबदा पोइरे इता मैरा पाइबी लुपना थमोय सोकना अवाबा फुंगदोरकले लमदम असिदा हौरकलिबा नहा कया निसागी इपाक्तगी कन्ननबा मियोइबगी हक कन्ननबा होटनबदा चावरबा थौदांग कया लौरमबी मिसक अमसुनि हाइरे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ना असम मेघालय ईस्ट राजस्थान अमदी बिहार दा नोंकन चुगने हाइरी वेदर रिपोर्ट की मतुंग इना लाकदौरिबा निमित मरीनी असिदा केरला महे तमिलनाडु अमदी नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका दा नोंकन चुगने हाइरी वेस्टर्न हिमालयन रीजन नोंपोक अमदी इंडिया के अवांग नोंपोक थंगबा मफम सिंगदा सुमयाय ओइरपना नोंग सुदुना लाकदौरिबा चयोल असिदा तपना तपना अवांग नोंचुक लोमदा अमदी इंडिया के खा थंगबा पेनिनसुलर रोमदा हुमदुना पुखिगनी हाइरे राजस्थान दा होखिबा थांजा निमित्तगी लेप्तना चुबा नोंगना मरम ओइरगा इसिंग इचक थोक्तुना यामद्रबदा मियोय कुनिथोय लेखिद्रे जयपुर कारोली सवाई माधोपुर अमदी दोसादा नोंकना चुबदगी इसिंग थुमजिनख्रे जयपुर रूरल दोसा कारोली सवाई माधोपुर गंगापुर अमदी भारतपुर डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेंगाकी अमदी लनाई महिलोय संगसिंग थोंगलोनख्रे
Chief Minister Vajanlal Sarmana Jaipur gi senior official singa mifam pangthoktuna lakadoriba numit kharani asigi weather department ki focus matung ina saksal thorang lokhat nabasu khanghan khre hauji sanabagi paw mo pizari asigi sanabagi pawda Thangta Federation of India ge miyang makhada Thangta Association of Karnala Sinduna Satlibe tha asige taramari de ki hauraga taramanga fawba niminini supna Kerala ge Kannur ge Mahadeva Temple Auditorium da sathagadaba Thangta Martial Arts Training Camp da Manipur ge Puwari ga sagonari ba Thangta masanabu takpi tambina ba Thangta Federation of India ge Technical Chairman oriba Huidrom Prem Kumar ngase Kerala ge damag Imphal thadokre haina Huyel Lalong Thangta Association Manipur na thadorakpa zerol amana khanghalakle Air Force Post Control Board na sinduna chaliba thasigi mangadagi team kuntra marina group marida saruk yaraga chatharakiba under 17 Girls International Subroto Mukherjee Football Tournament ke ngase sanakiba semi final match amada Manipur Bangladesh ke khutta goal amasinoda maithi hoduna tournament asidagi lehore panbaya badi Manipur gi mahut sinduna porompat sabalekai high school na saruk yakibagal asida group league match ta winner oibangam khibani lenana quarter final match ta Meghalaya bu goal amasinoda maitibe pikibani World Bodybuilding and Physics Sports Federation ge miyang makhada Indonesia ge Batam Island da ngasi phawa pangthokiba 53 suba Asian Bodybuilding amadi Physics Sports Championship da India ge mahut sinduna saruk yariba Manipur ge sanaroina gold ama silver ani amadi bronze medal ama lawbaga loinana 4th place aniga lawbangam ki India ke dama gold medal na TSS nana junior men's body building the lauki sanare sina men's fitness physics da bronze medal lawbangam ki silver medal na KS Risikanta amade Jaijit Waikhomna mathang sitna junior men's body building amade men's athletic physics da lauki 4th place na K Arnold amadi RK Sanathoina mathang sitna senior bodybuilding amadi men's fitness physics da lawbangam ki landam asiki sanari singna pikhiba performance amadi medal lawrakpada All Manipur Bodybuilders Association na harauba amadi nungaiba phongdorakle All Manipur Bodybuilders Association gi mijeng makhada Bodybuilders Association of Ukhrul na sinduna thasigi tarada Ukhrul ge town hall pangthokiba ahanba Mr Ukhrul amade fitness competition da Ukhrul district ki manung jana lairiba sanaroi kunmapan na saruk yaki competition adugi men's post physics da Tuisan village gi sanaroi Pamsang Chohangnau na ahanba Rajai Khunau gi sanaroi Pautamba sumna anisuba amade Jingsui village ge Ramhor na ahum suba taki Women Model Physics ta Kazi Fungi Sanaroi Chingri Kapaina Hanba Sangsap Kulen gi Sanaroi Laisemi Rahingna Anisuba Amadi Tainam Village gi Sanaroi Elika Vasina Ahum Subataki Senior Bodybuilding Kanglupta Fungrai Tangi Sanaroi Yubarajna Ahanba Mailang Village gi Sanaroi Amung MK na Anisuba Amadi Rambha gi Sanaroi Lungrai Sim Kasarna Ahum Subataki Paris Olympic ta Indian hockey team na bronze medal fanglakpa ngamkhibaga loinana team asida yauriba Manipur ge sanaroi Nilkanta Sharma na so bronze medal fanglakhibaga loinana Manipur ge mai purakpa ngamba sanaroi ama oiba ngamkhre India ge hockey team na Spain bu maithibe piduna Olympic bronze medal ase phangma ngamkhibani Midfielder oina sanakiba Nilkanta Sharma hana Indian Railways da train ticket collector oina thabak tawrakhi Manipur Olympian asina Tokyo Olympic 2020 da amade handaki Paris Olympic 2024 da India ki mahut sinduna saruk yakhi hariba Olympic ani asida mahakna bronze medal ani fanglakhi masigi mathakta Hangzhou da pangthokiba lising ani kunithoi gi Asian Games da su gold medal fangki chairak sida hockey India team gi maikei dege Paris Olympic da saruk yaruraba hockey sanaroi khuding makta lupalak taret makhai piragane haina lauthokre masigi mathakta masagi state singi maikei dege so manamathum kaya pigadauri Odisha gi Chief Minister Mohan Charan Manji na so
हॉकी प्लेयर्स असिदसु तोंगाना महाकी माइकेदगे लुपा लाख तरामंगा पीरगने हाइना लाउथोख्रे मसिगा लोइना पंजाब की चीफ मिनिस्टर भगवान मानसु प्लेयर खुदिमक्ता लुपा करोड़ अममम पीरगने हाइनासु लाउथोख्रे अदुमकपो अतोप स्टेट सिंगी माइकेदगिदि मना पीगने हाइबगे ऑफिशियल ओइना लाउथोरकप लैथ्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 दा सरुक याकिबा इंडिया की सानरे खुदिंगमकपो थागतप फोंदोरकपगा लोइना मखोइने पिखिबा परफॉर्मेंस सिंगदा चौथोकजबा फावी हाइना फोंदोरकले मोदी ने महाके एक्स हैंडल दा पेरिस ओलंपिक लोइसन क्रे इंडिया की सरुक यारोबा सानरे खुदिंगमके होनाजमनबो थागतप फोंदोक अदुना याइपा पाउजेल पिरकले लाकदौरिबा चांगदमनबा कयादसु सरुक यागदौरिबा स्पोर्टिंग हीरोज सिंगबो याइपा पाउजेल सुपिरकले हंदक पंगथोकिबा पेरिस ओलंपिक 2024 इंडिया की सानरोई चामा तरा तरेटना तोंगान तोंगानबा मसाना तरा तरुक सिंगदा सरुक यादुना सिल्वर मेडल अमा ब्रॉन्ज मेडल मंगा पुन्ना मेडल तरुक फंगदुना हुंबुद्रामा थोई सुबा पोजिशनदा लाइखी लोइसिलकपद मरु ओइबा पाउ अमो